Nereye kapıra? Peki, peki. Buldu ya. Tegede qo'n o'rnida hali. Çekil. Olmayız, yomon burilib qo'n. Oldu. Ha, burilganlar dedi lekin. Ta tegede. Nayla tegede chiqsak. Vur bu. Oldu. Bu. Sana öte kaçlar yapacağım. Üstler yaman olmasın diye. Başka. Yok, Polşa arılaşken toşla da gördüm, uyuyatasın, caldayan var, suyu. Assalomu alaykum at suyuchilar, жылқы ko'rmanlari. Bugun Javobat Bozor Qo'rg'on Jo'on jergesidan shu sizlar ko'rib turgan Jo'on jolpu görptü, sındu. Ulağı uyuru tam ayat satığa çıqdı tuğanlar. Hazır иесінен жақсы қылып мәліметін алып береміз. Мәлімет алғанша сіздер каналға қатталып, жақсы ой пікірлерді комментарийге жазып тұрасыз туғандар. Біз бюджеттен бойын, жашын, қаяқтан келген, қандай болған атқа мәлімет алып бересіз туғандар. Анда месаке аттың мәліметін бюджеттен баштай берсек. Аты көрді. Бесалдан жақсы. Аттың мәліметін аттың жашы екасы. Boyu 1.60 plus. 60 plus boy ha? Bunu altın demedi olarak. Buradan Karabayır benim Polşa arılar. Polşa benim Karabayır tegi ha? Kulağından çoğup ben soğuk o üst köşe kutu ol tak. Benim de kutu oldu mu? Çiminde o da gel uçu. Çiminde o da yani. Attın oğuzu öte katı öyle. Küçük attın oğuzu katı olup da gel. Egesin aytın boyunca şu oğuzu yama katı çok baş koyunda. Ben dayanıp hayvanlara para geçe kadar kalsa oğuzu tezgah tuzak var. Aka jaşı qanday olub qaldı hazır? 2 aslı oldu bu. Aka 5 asıga barıp to'xtab qolsa kerak biroq-chu. Jaş sal öydülөгөндөн kийин daha bir 2 жылдан кийин şu mele to'xtab yotgan bolsa da. Egesin aytımına qaraganda 600 mingga satılgan akan. Anam bu ülkelerine admin bol gelip aldı da kalmış. Bakala sat, jakşat. Al egesindagi tavı aldım dedi. Egesi menen söylesem şu balası ektey albay, şunday jaş balдар ektey albay turaq. Neçe aldım. Bunu polvon adamga barıp şuna ozdorun. Короче, bundan beri terbiyelap alsa zor kıl. Ulağa girip çıkışında ayıp yok ekan. Ошондой өзүнүн сөзү менен алдым. Кудай кааласа. Улагы тамай деп берди сизге? Тамай деп берди. Улаг эми былтыр чабылып. Короче, нарагынан берагынан тешип өткөн ат экен. Эми үйрөтүш керек да, эки асы да былтыр жаңы чабылган. Анан муну оздору деле сындалекпи дейм да, баягы кагыл элек да, ушундай жаш баласы минип кеткен да. Баягы өзүм минип көрдүм, анча-мынчадан эти албайт. Озу каттуу бирок. Арматура сулуктан салып миниш керек экен да, ка? Баягынча бирек 15 gün alışıp şunu moyundan sındırıp çök yaratana tarbiyalar koysa atta Kuda kalsa memin деген жыйынга баратыр ала. Негизи формасы жакшы экен да аттынчы. 1.60 плюс бой. Нече ойду ма, бирок өнүп турат көздө. Чоңа. Ака муну жетелеп караганга өтө жоош. Өтө жоош. Тагынан кирип нараган чыгып Только bir айыбы озу каттуу экен ака. Озу каттуу. Алсам яка сетеген бастырып, берака жолду сетеген бастырып алып. Жаш балдарды алкаш кетпесин деп коркот ака. Алкаш кетпесин деп адам да. Мындай оң сол бурулгандары жакшы эле өзү. Зор, оң сол бурулгандары зор. Сетеген бастырып кайта берди. Сетеген. Kamçını görgende canı çigir etken çoğun olgan men. Kamçını görgende canı çigir etken. Tutup oldu tart aldı. Yerge alып kelip toxtat. Yerge alып kelip toxtatçı bir жақшы kılıp aylandırıp.
Азыр аты арықта. Bunu bayağı egesi aytımına qaraganda 600 algan malda atты азыр сырсы менен арық екен деді. Ал малда башка өчкен булар. Бирок арық ат. Ака 600 миңге алынган бекен эле? 600 алган экен. Ана мекелерге ат калмаш келип калып, мен ошолордон алдым да. Польша менен Карабайыр аралаш дедиңиз, Таза Карабайыр аралаш. Польша менен Карабайыр. Ошондо ата жагы Польша болуп калабы ака? Кол таза теленген эмес, а? Аркалары дагы кенен, сан көчтөрү дагы. Кашкабак, карек. Өзү ака терisi калың ат экен да муну, Terisi өтө калың. Şimdi malini alır atlar, taksekret o bek atlar. Şimdi de sözlü eкен. Ne kadar bastırılım, sekiyen bastır. Öz bastırsa. Hattı oldu, sekiyen tartı başlıkta bırak zaman olması da yakar. İşte жылоо койсун бак, а? Жолда пиштип койчу. Жеңил ат бura. Ол тактыдан коркондон бизге батыр көтөрүп. Болду, токтотор. Ол өтө катты. Болду, токтотор. Ака мунун маалыматын тегиз эле айттык окшойт, а? Бак каласы. Жош, жакшы экен, а? Жош, денсаулыгы, ичип жеши жакшы. Жакшы ат кылам дегендер алса да. Ал багып алса күзгө чейин ака, жакшы кылып суутуп алса анан кийин. Баасын канча коесуз ака? Баасын 300 миң. Азмас саны. Ама ака атка ылайык сен олданаш. Ылайык саны койдум да. 300 миңге алып багып алса, жакшы быйыл багып туруп суутуп күзгө соргон болсо да ошо. Эгесин айтымда 600 миң алган. Ака мындай айгырда жүргөн эмес экен? Айгырда жүргөн точно сурабады. Негизинен баягы таран тырнактарды дагы көргөнсүң го зор болот менелер. О, туяктары да жакшы экен, тегерек туяктан экен да ака. Фотосун эле мо туягын алдынан жакшы тартып койдум эле. Мо туяктары да тик туяктан экен, баа стакан туяк деп коет го. Аркалары да өтө зор экен. Туяктар тик. Негизи аттын формасы жакшы экен. Балага жаш баланы. Кетке албай калды балам деп. Шуркама берген. Алукама админ болуп ат алмаш келип калды да бул. Мен ошондон алдым. Жакшы. Негизинен ат жакшы экен. Каласа. Жакшы адам колуна ошондой эле нерсе болот. Жакшы ат турат. Ушундай экен. Ака маалыматын айтып окшойт, а? Базарыңызды берсин, жакшы сатып алың ака. Эгер биз себеп болуп кимдир бирөөгө насип болуп турган болсо, барган жерине бир берекелүү жакшылыктардан болуп барсын. Кудай кааласа.